Tami meneu ki yang chama insanga chika kakakilang po on screen. Amen. Euki yang kicha tuang kasampalen kicha nasa mautang kauno coach pan purong coach to ko. The return of the Lord. Pwurodo Sapahl Atail Kaun. Okay, ira may meneu ki yang chama insanga chen kauna pata chamor moin kapiloken ronger. Imenintawi mamoin kakintauta nan kauna pata uya rongorong sange ni chapio. Sang ni chapio nan March. Me kauna pata launch laleto nan August 10 wano. Okay, makakanyang uya rongorong masa nan coach. Yang po tauta uya kapakap. Takapil kanyang pinan kilang kich tauta pong kauna pata ka kaurur kan kich. Takapil kitaway kich. Takapil kalkama. Imanintaway masang karusia kamuyongay panala kaching pa takatik pa. Soon and very soon, kachapan chuang at coach. Amen. Ikarapan namya paran kaunap ta. Men kaunap kachata. Kay teken men kamasang kacha. Preparing ourselves, kaunap kachata po kachater mimi chow puryamoy ki. Kay mamawag paspasang, mamawag kirla, at siya mauro na patar. So siya karapan kachan masak me coach. Kay maka fully prepare. Christ coach rem. Maur mimi rem. Kachaban masakan mela. Mamiya kakonan masako par. Ay panintawi mapuweka kasay ko na pata. Kana na mo itang Christ ang maur. Kana na kalula. Mo yung kapil mo itang Christ ang maur. Ronger kapakat. Pampakta pa. Alasang kapakat pampakta pa. Kakakalasang kakakuya pampak. Kit. Api panintaway ma. Tamo kauno coach kachin. Kupkupura mangi amongyong. Okay? Ma amongyong melalin rich tangi. Ma amongyong melalin kalula. So may sangach tami meneu kiyang kicha kayo. Mia rule riyaw. Kasampalan kicha nasa. Tamo puksarawi kintatakang. Te yamaman puksarawi. Kay masanan coach kicha understand 2 keys to understand Bible prophecy. Kiriyaw kicha nasa tuwan kokopen masanan coach. Tama masanan coach kan prophesy te kasalita po na chamor. Kay kayo kicha na sa scripture kan te masanan coach. So siya kan contradict each other. As siya kan uwang ew. Makapangwatak ng Genesis and tinta ew. Akabrukala watak ata na Nipro. Tanay raupa na. As siya kan upa na. Okay? Irakan moment nganan coach sawasa kiyang rail aramasa kame. Inching yata masanan coach. Nganan coach. Wiyata masanan coach. Masan mapung. O they agree. Rapung kapana. Okay? Nganan coach ngeneo. Me chipon karusia me reveal the aute tamasanan coach. Nganan coach mamimirail marakak. Uya kita masanan coach. So rasyo contradict each other. Rasyo upana ukupana te eura pung eura sapong. Okay? Kahit ni man kauno tatak mo kanan. Amen. Praise the Lord. Okay? Karyaw chanane asa na newew scripture te ewew masan. Isme. Okay? Know who the scripture is talking to and who it is talking about. Isme scripture uyakos kosaya. Te isme scripture uyakos kosaya. Amen. Okay, so miya sangan krupen aramas silu miya nan puksarawi. Krupcha silu miya nan puksarakan. Kulawatek nan pukan kayon korench iralaw te isa kra chikchik silisa kriyaw. Okay? Whether men choose the men Creek men nations, the Church of God. Amen? So choose Creek or the church. Amen. Okay. Men choose, men kringkan the nation, ye men Gentiles. We were once Gentiles. Kichaliang wiya men liki. Puan so makamoitang Christ amor, kawiyalar sa polman coach. So matawas ang kapay kalangan wa. Makicha aramasen liki. Apoy kinchan Christ. Puan kichata kichayanger wiya.
Sapahl man coach. Amen. Amen. So maka ni mangkasalita siya pagkater watak puk sarawi ko ala kamperang eo matamatawa me irampung ko upana. Okay, te untinta mapilintinta ma ari iraso siya tokpana. So menko. Okay, ime kasampal kichan rongorong, kichan watawat, kichan yang kaskul ki puwe kemasanen coach pung. The integrity of God's word. Kay pungay sa palmang coach masan es chokat ko sa pungela kupuran coach. Amen. So tami manilkiyang chamay sanga chakos kasaya tuwan tanaw. The promises of his return. Inaw pan apang purang coach to. Okay? Inaw kay may nanin chocho. Apuran pungkan may kita pon screen kakak praway ko watak. Ay so makaw na inaw kiti mea coach main ko utana pan poita. Mo isanger niyam chik-chik. Ipang kasaya kapain ngoy. Sang niyay chik-chik chikitanan sarawi. Chikitanan praso katilik. Kanuya rong-rong patak. Kanyang pil kasaya puk sarawi. Okay? Niyay chik-chik chay kan ronger ta coach kasaya pan. Kauno kraisa pang purang coach to. Ikan rong. Okay? Apaw yawi kokoirta. Rong-rong. Ay so ko ipilkin ya luwachala. Okay, matamatawa me saikin chak rice pan saikin chak coach to. Tame mas ani kira pang coach to. Sanger niya chikuchiko lalmech. Pilsam pare silisak sama rice sai coach to. Mangko makaw na masani me abang purang coach to. Abang purang coach to. In his own timing. Okay? Apwe ki ya chel kun wiyawi ibaninta me yasa me pandemic ko COVID-19 kiyang me chocho urgency in kauna pata men kauna pata rail maur kichel changa yi kisan palilautin mo in changa kauna kosang ne masak kosang ne bar okay kosang ne kalula ay menita kreo muranwach the recha ranwach. It's been 6 months. Samponger wano ni murin COVID the pandemic achapta. Yawasa amor uya mimia. Kicha still uya hungry the tupangki. Kicha still mimi na nacha pereperanki kasik acha kaun te kicha pil puranger so kau chila pue kita sucha me coach wiyawi. Praise the Lord. Kapag nga coach. So tami man watong kicha may sanga chimang kakela kay kicha. Pwede ka makapilo na patate so. Apran makrais pan coach to. Imanintaway mamakasyon na pata it's too late. Okay? Inaukan me pang coach to. Makakula ko watak na so na isakpayo eulel silu. Imay naukiti entayang chompetang ko. Mapan purala, wapang kola ko na pata. To a child, apang purato. I will go prepare a place for you, and I will come back and take you to be with me. Inaw yo match. Kay imay manew kiyang kichacha. Iramochamoch may sangach promises of his return. Inaw kan may inaw kiti, apang purang kachto. Praise the Lord. Kay karyaw na rampuk na wiya ralaw te ora chik tuwaw lilisak yo kakak praway watak. Ay so me Jesus kach tala. Kay chompatang ko nang pukan wiya mga kanin chompatang ko kaskasinan. Irail kilang Jesus kach la. Okay? Wait till the same Jesus will come back in the same way you have seen him go. Mango puksaraw masa niyang kcha. Ni Christ apang coach to mipon. Chelpan kilang apang coach to mipon tapok. Okay? Ni momon na coach tala sang rail chompetang ko. Ipil momon ang so mapang purato. Ni rail kilang coach la. Kachel bilbang kilang Jesus apang purong Pwurodo Sapahl. Coach to which the return of the Lord
Ashapang ko to sok point sampa. Puksaraw masani mabang kachto minan tapok. Pueki meman mo napata. Meman mo makalakal. Socha wrinkle, socha mayo. Okay, more pan pure, more pan holy, spotless. More pan makalakal ren kauno. Ona pata ren kauno. Ima pan yang pokpok tala o chuang Jesus nan tapok. Amen. Amen. Okay, kasilo na rang po kakakoy watak ng kayong korench payo limao. Wait till the Lord comes. At that time, each will receive his promise from God. Okay? Kachayl korusya. Okay, makchaylo na pata. Makchayl panyangi Christ. Ay so maban kachto. Ama naman kachayl pan ale. Kapimpan. Okay? At that time, each will receive his praise from God. Wow, praise the Lord. Na ni prutuaw riya sa kwalu. Emasani, he will appear a second time to bring salvation to those who are waiting for him. Tanapang purang purato karyaw. The second time, pwede kachtor ni chapio. Okay, magchel kaklang ta rongorong. Magchel kaskas kulki. Magchel wiya ima. Okay, kiyang kachailer instruction chorus. Kau na pata chorus kachailanan ki. Kachtor kayo. Met apang purang proto. Apang purang proto second time. O apang wato kamor. Ang railakan chorus mawiyaw yawi. Irailakan chorus mapilata kamelala. Baiki ang lelnimoy. Socha changasang. Socha puralamuri. Pilata melel magchapang yaw yawi. Achakoch. Yang paisan kita, we are mekoch ng kingdom of God. Okay? Abang purato aleg kami, ongay. Nan Hebrew ay saksilisa kisu. For in just a very little while, he who is coming will come and will not delay. Mangkoy manintayang kitsa, malimpakan kau na makareta asay kincha purang. Lalatok, korchto karyawa cha asay kuyawi. Pwede kau no coach utang kupur ke Rusia sa palma and wrong masa ng coach. Rusia panan ke chance and kalula once. Okay? Chance. So siya mabanumon coach o kasaya. Apoy so siya ang wrong sa palma masan. So siya sang an excuse o pan niya. Okay? Kaya siya pan excuse ko pa may nalakaw ya wrong nang kau na pata. Apa mong yung kasanete makasyapan. May tang cry samor. Kasyapan, kalukila tipamkan. May nalakakwala na namnim sarawin katilikang patraw yapat patangki, kapil pilata makasyapan. May nalakarongorong na nam wasang kautangkan. Takapilrong nan radio. Takarong nan nan Facebook. Ap miya kasanti tiyang rem makasyaman kalula. Imanintaway mamasan ng coach makawiya rongorong. Ipil masan makapichi. Kaktuwa siya ng pukan Genesis 1:0 isu. Okay, 1:0 isu. Kaskasayang kichel tuwan Swetlana ramas, tuwan Noah, tuwan Nolik lapalapo. I moman apan kachton Christ rasong nan moin Noah. Amen. Rasong nan moin Noah. Makaw no coach masan tiyo masan niya rebuke. Kapanga coach. Nay, praise the Lord. Agus kunla. Kapanga coach. So kauno coach masanti. Masani pilolan sampa. Wicked for ways. Ma sampa mi melala. Okay. Ar kalokolok mawiyawiyo. Main ko kay teken coach sa parak. Pilipil makamuyo ngay wiyata, imakan kiyang kacha kalokapa. Imakan kiyang kacha consequence pa. Kau na suchamen kalokay kacha pa kayo. Kay teni kupura kachan kamaurla, kupura kachano napata, kupura kachan yan soso kisapal mawe. Apakta pa magchapan rong,
Akacha moitangi ya chamor. Klang utang kacha kapay yo mang kacha. Ipaninta mo utang kacha pay. Ipaninta mo utang kacha insana mau. Kapay yo ang kacha mo kinin po kacha kakwi rong pampaker mo napukisa mo te pakta pa makawi rong. Apka stil kin men kachiwo purato. Kau na makang ya. Stil kin ko lawi ya insana yo pil purato. Kau na makang ya. So pakta pa makchapang wiwiya sangwach. Imempakita re may sangach. Kachan utisang, kachan so pa itong kauno. Pwede kita, may ban entertain ta paraparan kuwiwiya mauran tip, insane imela, ta krais kachto, so chay chance. Imainta kime, kachayl maur tuwe chanan mauran, ay so nolik lapalapo. Mauran nowa. Ay so makaw no yakar nowa. Nowa pay kong. Song koros makaw na masa niyang nowa kapayata. Matawa sa umparta pa me wiwiyara mas kawiya kokoro kamat matawa ka me salian. Moing kapil kang kilang ikota live kamat matawa me. Pinach mo moing salial. Kay wiya kokol, wiya kapakap. Praise the Lord. Wiya vision yo te wiya inangan mong yong te wiya baikeo sang nan masa nan coach magchela na ko na pata child mode sana ne patapatang ka masa nan coach pwe ka kay teken awewe ka me masabat patang ka masa nan coach kich mapungilar ach more to echa more ran koros ki child can miss the mark. Okay. Ap coach ko purkik chailan pilata pilipileo ma so magchay sa pungalak child waksang. Child wakyang tama ko puran coach. Ki child kotongi pakmakre o ter purangwiya. Men wakla, men mamaurki. Men kapayata ay maman kaw no coach apan sa wasay kicha. Ay so me no wiya warimo. Kau kawata. Mainko epil wanay so ray no wawiya tatangki. Aramasakan su chakamelela. Aramasakan wiya kokorurki. Aramasakan kitawe. Okay? Apo koko napta song eo. Ma coach masa niyang en wiyata. Epay kong kapichian coach. Coach masa ni etaw laywiya. Ako mo yung ay may sangach. Pakta pa ma coach mamasa ng kicha. Makichana na kalula, kichana na waliya kapala, kichana na kotongi, kichana na mak, kichana na sopa isang, at chaparaning sampa. Ran koro si kamelala makom kun wiya rong, ran pokach, pwe kita paran kau na pata. Te pilang wasan kau tako, tes wasakan makakan rong asang masa ng coach. Ay manintang kichater mong yung kakaluwak, kichater mong yung aklapalap, kichater kangoti, kichater sapay pag sucha magchasap sapay ko ang ismak chamalang kangoti yang kau no coach. Kay teken ang pastero, kay teken chon ang momotso, kay teken Cesar, kay teken kau na pata, kau no coach may koros magchawiwiya, kichapay ko ang kau no, kichasapay ko ang kau no. Okay? Arisong koros magchawiwiya manintawe, makay teken naman choror magchawiwiya. Imakchawiwiya ang kau no. Christ. Glory Jesus. Irampu kriyaw, prowe watak ng Revelation ralaw silu Isakeo. Kautial silu Isakeo. I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take your crown. Okay? Ipan napchan ipan lalaway. Okay? Koletit siyang tama mimrem, tama kayanki. Pwede kikap apang kiskisay kamuyongay. So that no one will take your crown. So chama pang kisang, crown. Lisarop. Okay? Crown magchekin. Lisaropin na marki. Lisaropin kakaon. Praise the Lord. Nan Revelation riya isak riyaw, Tana, behold, I am coming soon. My reward is with me. Mainko, Christ pan purato.
Christ nakchan lalato. O kisakis the reward pan koya nga manaman kicha based on tama kicha wiwiya po isang bawach. Kay teken murenampan mela. Murenampan mela, everything is done. Kisakis makapanale, kaching makapanale, sang ni tama ka wiya mamor wiwiya ni sampa. Aray na wiya mamor po sampa. Ay sa maka asada asayar pilata tama pungo tama sopong. Pilipilkan koras makawiyata main kok chapang purang chuang. Arimay men watong kichamay sang kapwach. Kakela kakia chamor. Kichak protong kauno. Okay, uya kapakap main sang chimakareta men share rawach. Kaiten men kamasang kicha. Apuyasa. Iuya kapakap mina na imong yung imakareta inta makachang-changa sang kauno. Kay kochen makong uprang kiyang kicha second chance. Kater changa sang kauno. Ipanintaway makapan changa olel wasakoro sucha wasakapan tiarya perano pepol. Kasyukak tiar nan moni, kasyukak tiar nan tipso, kasyukak tiar renol, kasyukak tiar renli. Okay? Peran wach ta pepol wach. Wak sang song koras makakunwira prapa. Kasyukak tiar nan trugs. Kasyukak tiar kiswasa mengko. Pepo leo makrais ka leo makakotch kita. Pepolan makapangkon salatokla, kapangkon mayaw, kapangkon maula, kapangkon perenta, kapangkon restoration. Okay? Mia coach pan wakitala. Song yung mawala na ng more, kau na pang wakitala. Kau na pang kamawiyala. Kapanga coach. So imay maneo kiyang kichamay sangach. Makoman me changa sang kau na ipantawe kateer changa sang coach. Koman me linglingar pan coach pantawe kateer kapupon ke coach. Coach man kan paita, coach man kan maula, coach man kan asala yi. Kayon ka koto kan asala kau no. Makasonger sang karusya kas chetiar. Pero no pepol. Kateer kapupon ke coach. Amra pa ki suchechar. Kotong ren kau no. Ak chiki lamon coach o pak makren coach. Po coach pan recingata song laut na namor. Ipanintawe may so koros makakakan sa paik. May kakan sa paik. Iricingata wanimo ang chapel. En kawelay mor. Nang kakan sa paik ko. Rebuke. Na internet at kun purato. Hallelujah Jesus. So chan kaya so mawan kapakap. Imang kapakap kila mor makarongorong masa ng coach. Kamakita mor may sangach yasa ma coach mamasa ng kamuyong ngay may sangach. Kachan yang ko na patasa. Inaw kan may inaw kiti mapang purato. Okay? Inaw yung match. Isyo ka sa iya characteristics, isyo ka sa iya events kan mapang wiyawi. Imek chak lang wiyawi yer po sampa. Wimen purang at chaka sa iya. Inaw kan may inaw kiti mapang purato. Wasa chocho. Okay, apura ka may iyo kiyang chamay sangach prowe ko pen watak. Kateri charki charong chon tatakan ko na patakan ko sa iya tapatangki. Ap nanchi ang ay so korasin chingiti, kalang po on screen, purala watak. Praise the Lord. So imang kapakap may sangach. Kay makarong masa ng coach may sangach. Kaman ko na pang coach ang more. Kasa ma coach mamasa nango. Kaman kalula. Kaman kiyang iyan ka kaunta more, wiyalam kauno am song kamor. Tamoy ka wiyayar kapakapapang kayap kasay kilang melalin repentance, melalin wakilan na more. Iman prangki ang kamoy chance may sangach. Kay chance may sang ren coach. Kater mamalki, kater charki. Apso pa yung kauno pakren coach and makanguk and makangya. Richingang kauno coach ang more may sang kapwech. Purang pakre and kachlong kaunta more. Diyan kaya sa umawa kapakap. Kalanganan ko mo mangsam. Kapinggiyang ko mo yay morun sak. May isang kapwech. Ipilata. Lukayang kamoy. Nanay morun sak. Ikalangan kiyang kamoy.
Amupula pon lopo. Lokolok laut. Pwede makapantipaikan. Ikalangan kiyang kami. Kamkachin po kila tipaikan. Kalangan ng kami kaun Jesus. Kamu me kila tipaikan pa yan more lamang sam. Kamu o kila Lord Jesus tipaikan po yan mau lamang sam. Ranwach ipaka kamu yan kachlong. Nanay more. Kauntay more. Wakitalay more. Kamau yalay more. Wiyakin yala aramas makamkachin ko porki. Sang ranwach pilbang ko kolacha. Amen. Kalanganan kamu maing sa may ko, chikapingkiyang kamu karusya, may pachang ya may sang watch Lord. Rong sa palang mamasa no God. Kamangi yewe mong yung may sang watch o Lord. Mong yung koros na naklapalapo o Lord, roti Lord Jesus. Ikaus nga na naklapalapo God. Lord Jesus, I uproot them in Jesus' name. Lord Jesus, cast them out into the lake of fire. Aklapalap kay tenacho maing sam. Lord Jesus, ibilpokatang komuyo, Father God. Mong yung iso makoros may isang kapwacho God. Maing sam, mong yung kango ti kore. Uproot them, O Father God. Ibilkauso, Lord, tiroti, O God. Kiya isang, O Lord, nan more naman o maing sam. Incha mo yo Lord, mapaintare we more may isang kapwach. Incha mo yo Lord, makamawi alara manaman kich ranwach o Father God. May isang watch Lord, ipukatang kamukarusi kich mawirong-arong. Mepilpan tautang mururong sa palang mamasan may isang. Masan and coach, ngana mo yo Lord, men, and manifesto God. Manamanan ngana mo yo Lord, and take we more. Kalula melalan miya na nach more. May isang seter tiyang asang kamuyo Father God. Song kan Lord me ach more kun we changa way murio God. Song yo Lord me ach more sa can chasing after oh Father God. Lord ti lupukati yo God, ti roti yo Lord, ti kausa sang oh Lord na nach more. Mang sa minangan oh God, inangan nutuk Lord. Inangan addiction oh Father God. Inangan perenin sampa oh Lord. Mang sa mi roti mang kaun Jesus. So chayo kel masakakani kilikisang komoy. Ipukatang ko mo Lord Jesus kich karusya may isang kapwach. Kapayata Lord Jesus, kakela kala o Lord, kay nangiyang naman kich, and come to you, close to you Lord. Tiyarata o God, Lord, mawan ko mo koroso may isang. Kapayin ko mo Lord, kalangan ng ko mo may isang. Glory to your name O Father. Masak koros mamiyanan ewe mong yung may isang watch o Lord. Iyay kapakapo mang sam, nga na mo Lord and minister to them. Takar mong yung Lord, sa terchang kitong kumiyach masak. Absent siyang itong kamu Lord Jesus, ach men maula, ach men asola, ach men kaitong kamuyo God. Kalangan ng kamu Lord. Kapag nga maramo kalangan may isang watch. May you bless Lord, each and every one this morning, O God. Wasa Lord, marama naman pilpan, liliyaran watch. May sam, your word will never leave us, O God. Ngana mo isa palang mamasan, Lord, pan pondering, O God, nan ngana cho, Lord, pan we am a more, Lord, at pan can resounding, O God, we are kukoto na nach malial, na nach matamataw, kalangan ng kamukaon Jesus, kiyang kamukaping lingan, wow, mansang what Jesus Christ, amen, 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 praise the Lord, riyay, kailan rin, coach, kauno coach, men kamu yung ngay kichan kay lail pereperan ran korusya kairtare kapanga coach amen.